kumsi benta bononra ya ka jingsha shipai ba ka jalla halo ka jingpen slam ka sarkar India ban ya ka jingbom itu ya ka jingdawa ka khasi atau society kata ban penrung no ya ka tien khasi hapo ka kharnet bapra hadu menta wat lada ya ka tien khasi la itu school ba pair nadu Kolkata University ka Gauhati University bat kumju ru ka school ba North Eastern Hills University Ushulomil kurwo ka tiar lo yo banyekren bat Professor Dr. DRL Nonglai upadayu presiden ka khasi atau society ban tipnya ka ka daw ba ka sarkar India kamla ban ai ka jingitu nakaliang Professor Dr. DRL Nonglai ulapan pau bah ka por ba yo ka jala megalia ba pura ki nongi lambat ki nong sensar ka jala ha ka tu ka por ki klampoi prakhat bandawa ban ithu no ka tien khasi ha khrnet bapra khamtam habalayo yal ka jong ka jala bat ka jimpeteng ban kren ya ka official language ni ka tien sarkar da ka tien nongwei English kataru kalong sakawei na ki daw ka jimbom ithu ya ka tien khasi ha po ka khrnet ka bapra hadu menta ka ban ko nila menong bahwa ketin kasih kedai kebala itu dah ke university pero nadu ke Calcutta University, Guwahati University, but ke North Eastern Hill University. Kedau kelong kebanyakan bahagia por baniyo ya ke jelam negara ki nong yalam ki nosen siap jong ke jelah haga tu por ki klaim sim poi berkat bandawa ban itu no ya ketin kasih kamtam hambang layu ala ke jong ke jelah kawai pat haba layu la ke jong ke jelah ke jingyai biteng ban penong official language lan ketin sarkar tanda ke English kataru kelanong sakawai kadao nangta syusyo kajing dawa jong sarkar jela ban itu ya kaktin kasih kerang long tang nadu kasnem hajar kat kendai hajar kat pra la wanra ya resolution hapo ka darbar hawan jong jela hadien baka khasi auto society krapan long ki yaki lemba ki jingai penda lemba ki seminar habro ki niki district jong kari khasi bajantia ri boy batro ngila punong ya ka rally hasilong kawai kisne marjar khatnyo bat kawai kisne marjar khapra te data thaddu kata por bak sarkar jila sa shim ya karai lan ka assembly resolution bandawa ya ka sarkar nak sarkar India ya ki itu ya kitin khasi shushu namla kan da kedau ya kawai bat kedau kalong ba ki MP jongi ki ba mi khat na ke Shillong parliamentary constituency but kumjuru ki MP Rajya Sabha kimpat jura menno yakamat yakran halor kaktin kasi watlada haka jing yakran ban wanra ban rong yikwai par ki jaktin apo ka krinit ka prakum yakaktin Manipuri kaktin Bodo haka ta por kila shiong balai bang penrong yakaktin kasi ro Henry bakindara da kajing terwa lane kabel hapo parlimen kimpat simle bangta kadau kolong ba kamdan ka jinga susu jimun ro den ka sarkar jala bat kini kinong ikmat jonge ta ti kita kinong kidau ki bakamsan Henry nakaliang jonga KS ba nado blasen ye kai ka layai dawa ba ka sarkar India ke dipen ban rum no ya ketin kasih apa kanet ke bapra ti menjua pi kamdai ba ka jing penrum ya ketin kanu ketin wat mai ban habban sim ikisin jam daka
rai jong kini ki सरकार की बात एक हिस्सा नहीं पार्टी की बात एक हिस्सा kadai lengba ke jingpe jong ki department sarkar bat ki agency kum ka sahitya academy tika sahitya academy haki por ki ba khasi author society ka dawa kalawan dan jurep ya ka jinglong jong aktin khasi ke jingroy berkedan jongka Henry haki tu ki por kerandom sisa kata ka jingbom pat bit pat biang Henry kisnem ki bahadian ketin kasi kala khamtam ban ne ki wei pat ki jat kiten jong ki rit pa hangnya ka dong sa tai lam ngi jong ka re India Henry namar ba na kelem jong ka sarkar berkenong ni khamat kim sim sim khe ne kam ka jingdawa jong gas kala sakot hatu menta Pi kaji kai ya ka subject khasi kalalong ka baroi ba bat kumbang ong ye phi mentan ba kaktin khasi kalalong khama bandi ki wei pat ki jaktin jong kirit pa hangne ya dok sete lam ini kata tu ba ya ka khasi lahi kai amtang haki secondary school higher secondary school dan college Nei hadu university, university ru hadu ka kerdan PhD, bala tho ya kawad blia jongki nongpule ya ka PhD da ka ktien khasi kani kapun I ba ka ktien khasi kala long kawala pian bhala da khen hakal yang ka jing pule ke school hakal yang ka jing roy jing san kum ka subject namar ki wei le ki ktien ong kum ka ktien bodo kadang sibet bat kadang kam duna sibuan karanian la kalong hagaji hikai hai kiskun la kalong hakalian jong ka jingdon ki kot kisla lani hakalian jong ka wat dunia tenrai pi ya ka ktin bodo ba ka jing simkhia jong sarkar asam kalong ka ba hadu kata ba la ban penbor da ka sarkar But the economic map, ya Home Minister jongka Sarkar India kata por, LK Advani, hakisnem arajar iwai, but ulahab ban kular habu wancha Assam ban kular sundan bon perong ya kakten bodo hapo kekenet kabra. Hani hapo Meghalaya bade, ikumba ke jingdua dawa ke bajor kedai tanna ke khasi auto society lambat kini kiseng bhalam ki betre lambat khasi auto society sisa kiseng bhalam undan ke weru kiseng bhalam ke bam simla ai ya ka jingkersan ke ketiga man ke ketiga dian ya ke jingdawa jong ka khasi auto society man ki jingalang pai ba joki man ki jaka baki ya kren ki mat ya kren jong ka ki bedai berkejat dulu baru ini kisah malang ki kedau yang dijinan kamu itu no ayat tien kasih nanta kisah niam bro baru kisah niam ki kersan yang kini kecing dawa kumban si ono wat kini kisah sang pertairo I kumba kisah ya kene kamat ikran kum kawai lagi ono kamat kam kibakan bu wat hakipor election henrai na kalian jong sarkar lani ki briu ki ba bat ye kam ki ramba ba bat ye ka jisun sharpan ndaki dona ka bor I kumba kim sim sim khia hadu kata menta ni don life on robot ki MA khasi bacantia lada kini ki life on robot ki sim khia kaktin kasi kala daiban yorong hanrai kumba kalong hadu mata I kumba ki nomik mantungi kim da sutku yakane lane kim dadan kaman ongno kaman sang berthai lane ka political well ban pro yaktin kasi po kakne ka bakra kala bandan ke jingkwa jongki hanrai ngamte ke ai ke jinge kalak ban long kalak ban ong menta
hadien jong ke ji ki ke bateng jong ke kasih author society lese kala banong bangindan yo nong alam baklan ubadai napdeng ki kasih bacantia haka liam jong sarkar Meghalaya to ye kisnem ki bamen shwa ki jingdawa jongi ni ikum bakala dan jingkerna haka por ke bau Dr. Didi Lapang ulong Chief Minister daya tu por bala penlong ye kasih kumka associate official language but ki garo ki ong pelai penlong lang ye garo ti ka sarkar ko ong to wala ka jingdawa kari tangjong napreng ki kasih la penlong lang ye garo ti menta bade habala wan do Konrad sama kumu Chief Minister ka jingdawa ka de ke jongi hakapor baterwa banwanra ya resolution po assembly ro ngadan na kaji kren bar Dr. Dan Kupar Roy atau porong speaker jangka Meghalaya Legislative Assembly ti Dr. Dan Kupar Roy ong yu kondak sama ba ya kan ibi hapan le ban wanra ya resolution na kam taban rumno ya kasih po kanit ko pra kondak sama on why not Garo also ti kabiang kata ngiru ngimpersyai kata handrai baru selector ki committee sarkar beratung da ke political department jong sarkar Meghalaya kalong pe nakam taban pendung ya ketin kasih dei tam hadu tu por shwa banwan ek resolution balakan tut lang ya ketin Garo te hadu menta keketin Garo kampat dan akan les jong kitu keketian baladawa ban pendung apa kene ko pra I kumba kene kalong sakoi berkedau jong kajing suki ban tenru sedali ban budien sedali ban pendung keketin kasih I kumba dan aplang ya keketin Garo nah kata kadau kajing dawa jong ye kes menta kalong ba keketin kasih kalau ada sakmat ke sarkar kedai ban simkia ban penrung da keketin kasih ban lada ke Ministry of Home Affairs kalau sin ya ke dorkas jongki ban pu hakales nak benta ban perkat saya keketin Garo ti hak ta kapur dese wat mengiro ngin ya budin lang ban penrung saya keketin Garo ndrai ban ong ba apshwa ban da don lang hakathop ban yakran saya keketin Garo haba keketin kasih mentala da post nam kala da prong hakales ba dang sipun sateng tinggi snow ba ka sarkar lada ka don sisa ka jikli ke dai ban budin tenge ban nang perlung no aswa ya keketin kasih akalim ka jing penlong iki ya kop tengim simduna ni je penlong hi nakapor sakapor andai ke sulong ba menswa pi ke kasih atau society katrekam betang air pasar hasilong dan rei menta ngila dan kisna haboro ki district jongkeri kasih bacantia ngila dan menta hanya seorang kawai kisna ketika haba po is kasels dan rei nomor bagdai ke jaka ke ba long nomba bat katenra jong ketin kasih katho ka puli kasih ngila beli ya kisna bat ngila lam penong ini program menta kasih ngila dan ru kasna ha joan ngidon kasna ha kli ngila dan kasna ha nongpo ngila dan ru hamairang bat hanostan kumju amo kalwa ti lengba kini kisna ki ba menta ki brigla na yu ki kam jangka kasih atau society bat hakini kisna ki bala adab ka don sisa ka jing nakling ki padba te baro ki kersan tenrei nakling sarkar menswa ka jing kersan ka tuna hadu kata-kata ti andrei lengba kene ka assembly resolution ka bala sim nadu kasnam arajar khapra menta ka kasih atau society kala long ka seng bala kersan dak sarkar bat menta ngila kamdan ka pisah